Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nongket kam bakan thop ya ki president but secretary na ki primary unit joka seng HSPDP nongstan kila long mentau kum ki nongket kam joka kenhun ukur tong shimen uba Bobby Kharshandi ubanya khun hakani ke election arhajar arpulai na nongstan constituency tang namar ka jingbam hon ya karai ka baga HSPDP central ya ukur tong khlem danyo bat ngap ya ka jingkar pat ka jongki kani kala paru ha kasi sa jan jong katayo ha ka jingelang ka balalong hapo ka school Rikhasi Free Morning School nongstan ha ka bagi te ki nongket kam na ki primary unit bat ki riu rang ba nong kershan jong ka seng HSPDP da ka wei karai kilarai ban buat bat kershan yu ba Bobby ban yakun ko muker tong shimen ko baulap diang ka jing terwa ka jongki ha gani ka jingelang kila yu ru ban jiet bat pens kem ru iki nongket kam ki bathamai na ka benta ka seng ukur tong shimet ha ka ba uba quick ling do ula sha jiet kom chairman ba Samuel Marngar vice president advisor ba Tlaiding Wanyang ba Donbok Thaba bat kiwei ya ka ba ukur tong ula yu ban pens kem Wede kita ba keren meneba ngapsim lari tengen kata kesengi jong para jonga baro angut sembian sembiklip ner ujung kinonglam jongi barong bahope ngapsim lari tengen pengalawan ni no stoy umurang ba jingrai nang ba hanyong stoy ngalo do usnem alja khatin dai samda kwa ban pau le kan so amarong shishna bithaw hai kan do ba kamat ka bumi I kumba chubatai lipat ipinde ni naga yeng kasem bajongi ngira shakri ni ba mata art totally islam but they bangi yad kini art totally islam man shakri ba but bangi I kalong bat thong joka jing shakri naga yeng kasem bajongi kalong ban rat ting khom ya ka jingduk ban yong rat ting khom ka jingduk kamdai naga jingduk jang ka kho kalong khamet kemsim jingkan jingkya ta dong sha na pulai yong ting adan kemon kemon tristem break kanum syong eta nga baro ka dege system lang pai ba maka syong hau pai ba manta atu pai ba kwanem makata kasinsyar khadar kanang ka bukhod atu kasulha ka syong ka bod Midland kakum kini ki primary unit ki bagi adon tu saubu kentai tali ki primary unit ki ba ni aya lagi keshan met mensim na kaliang jong ki ba Bobby Kharshandi bagi deban yo ya tiket nang naga parti HSPDP Henry polse kita ki jingya perkhat ke jongi ki nongkin kam pro sabu kendai di primary unit na kalian ka noston constituency ni don do san huai di primary unit Henry sabu kendai di nilayo na kalian ka jogi bangin pan ya tiket na presiden perangwa jongi bagi subhaban ai di Bobby Kharshandi Reda kalian jong di presiden akan prioritas naik berkendai ada cara puan ila lendet no wat ladak kani keju kani kecakaru ila yo yang kepada esok lang rekat baru presiden di bali kipi pangnya baru lapula yang ini ila jantan kat ni ngoti hak tugas ngiru hak ni keju kecaka henry om yang ini ba nak benta ke mau potensi in nom tuklar hak bayade baru kandidat in ailat be shabi ka noston iri unit bat kinong tikam juga parti hangni papinjit yang kandidat dak dugo kandidat Henry kini ki baro kilang lakung pong no akan riuterik naik berkentai arah cara puan mana kalian jongi kini kinong tikam barin juga parti HSPDP berokot hilawan haman lagi jaga bagi om katne ke jisa lebeng na kalian jongi kanong solusi ngimban si menta pangin pendiang baik daun kutong ubaya monang daparo paduta bagi kuat yang kan pendiang galong ide iba Bobby Kharshandi kena kalian jongi hang tiru nado ka urgali mau londet bat mau lima monar ngimong bagi yo ya baru koi Henry bat ngiru kipun masuk matong takuta harbe de ban kesyamili